Welcome back. Couple of MOPA bidders have demanded extension to bid for MOPA Airport. Chief Minister Lakshmikant Parsekar informed media that the bidders have been given one more month to submit applications. Government is carrying out survey to promote investment in the state. Parsekar says that Electronic City in Tuve will create job opportunities for almost 20,000 people. एक दोग जाणांनी भितरले दोग जाणांनी का तीग जाणांनी एक्सटेंशन मागले आणि फ्रेत खूब जाण आसूंक जाय कॉम्पिटिटर्स म्हणून आमी 1 म्हयनो एक्सटेंशन दिला. खूब इन्वेस्टर्स हाडले आणि हांगा इन्वेस्टमेंट करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, जागात ना, जाल्यार उपयोग कितें आसा? त्यामुळे आमचे कडेन कितल्यो पयलीं जागा तयार जातात. तशें इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी खंय खंय वेकंट आसा ही इन्फॉर्मेशन मेळटा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या पलीकडे कोण जमीनदार आसा, जाका जमीन दिवपाची इच्छा आसा, दॅट इन्फॉर्मेशन इज बींग कलेक्टेड. मागीर एक्झिस्टींग इंडस्ट्रियलिस्ट पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ फार्मा, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन हू आर डुईंग व्हेरी वेल हियर, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सपान्शन, जाल्यार एक्सपान्शन करपाची इच्छा आसा जाल्यार मागीर कितली जागा जाय, कितें करतले, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें एक्सपान्शन आसत किंवा नवीन इन्वेस्टर्स आसात किंवा आमचे कडेन आयिल्ले प्रपोजलूय आसात, हे खंयचेच हे करता आसतना आमी भितर कितले जॉब एव्हेन्यूज आसात, कसल्या प्रकारचे आसात आनी गोंयकारांक ते उपयुक्त पडटले की ना हे पयलीं आमी प्रेजेंटेशन करून घेता. Goa Police has formed anti-narcotic task force to stop drugs trade in the state. Officers of Customs and Central Excise, Food and Drugs Administration, Directorate of Health, Directorate of Revenue and Intelligence, along with representatives of Goa Police have been included in the task force. State Congress Party has welcomed this task force. Different agencies have come up together to tackle and control drugs trade in Goa. Though the Goa Police has claimed that anti-narcotics cell of police has strengthened its information gathering system and have arrested many drug lords in recent times. But the government feels still a task force is required to combat drugs mafias at different levels. The newly formed task force is comprised of Senior Superintendent of Police as chairman. Task force members are Deputy Commissioner of Custom and Central Excise, Assistant Commissioner of Excise, Superintendent of Excise, Director of Foods and Drugs Administration, Deputy Director of Health, Zonal Director of Narcotics Control Bureau, Director of Revenue Intelligence, Goa Unit. Deputy Superintendent of Police ANC is the member and secretary. State Congress Party has welcomed formation of Anti-Narcotics Task Force. हांव धन्यवाद दिवपाक सोदता DGP जो आहा TN मोहन हाका की हाणें खरेंच गोंयांत जे त्रास जावपाक लागले ड्रग्सा खातीर हाजेर ताणें आपलो एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दाखयलो की आपूण सॉल्व करपाक प्रयत्न करतलो. दुसरी गजाल, आतां ह्या टास्क फोर्साक कामाक लागपाची गरज आहा की गोंयच्या प्रत्येक तालुक्यान गांवांतल्यान आमी ड्रग्स काडून उगडपाची गरज आहा. कारण आज म्हाज्या सारके मतदारसंघान फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज जवळ जवळ गांवांनी भुरगे ड्रग्स घेवपाक लागले. Reporter Mukesh Kumar with video journalist Chetan Gavas for Prudent. Goa government is planning to set up rehabilitation, training and treatment centers for the LGBTs. Government will also set up rehabilitation centers for drug addicts. A detailed state survey of such youth highly influenced by drugs will be conducted. Stating the above mission, government launched state youth policy focusing on all-round development of 36.39% youth. The policy has become controversial as Sports and Youth Minister Ramesh Tavadkar said that centers will work towards making LGBT youth normal. सर्वे करतले सारके डिटेल कितले युवक अशा तरेचे हातूंक ड्रग्स इशू आनी खंयचे इशू तांचे मॉलिस्टेशन आनी ह्या सगळ्या युवक कितले आसा कशे आसा हाजे सर्वे आमी ते पॉयंट्स हायलायट केल्ले आसा ती सर्वे केले म्हणून शॉर्ट टर्म
लाँग टर्म अशा तरेचे जे प्रोग्राम आमी आंखलेले आसा की त्यामुळे ताजे सर्वे आतां मेन जातलें सर्वे जातली ह्या सगळ्या विशय केस इन द केस ऑफ लेस्बियंस एंड गेज समलैंगिक जिनका इंटरेस्ट है उसमें आप क्या करने वाले उनको वापस आर यू गोइंग टू Yeah. मेक देम नॉर्मल उनका नॉर्मल बनाने में उसका सेंटर भी हाँ, बनाएंगे हाँ, हाँ इस तरह से यानी एक देखिए यानी अल्कोहल एनिमस सेंटर होते हैं ना इसी तरह से सेंटर For gays and या lesbians. हाउ विल इट हेल्प देम या उसको ट्रेनिंग देके और उसको मेडिसिन या इन सभी विषय पर हम कर सकते हैं हो जाएगा टू मेक देम नॉर्मल या On the occasion of Swami Vivekananda Jayanti, Goa government launched Goa State Youth Policy. The implementation of youth policy will begin from 1st of April. Chief Minister Lakshmikant Parsekar informed that financial provisions will be made during budget sessions. जे तंतोतंत जर वापर केलो योग्य प्रकारे इम्प्लिमेंटेशन केले जाल्यार मात्र हांगा बसणारे जी तरुणी मंडळी आसा ते अदीक अन्य ह्या सगळ्यांचे जीवित आदर्श जावं शकता आणि ते करपा खातीरच ही पॉलिसी आसा पॉलिसी इज अ गायडलायन शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म किंवा लॉंग टर्म गोष्टी खातीर फंड प्रोविजन लागतले आणि त्याची येणाऱ्या बजेटात योग्य व्यवस्था जातली इतले हांव आश्वासन दिता. Youth policy also promises of establishment of Goa State Youth Welfare Corporation and Youth Resource Centers at Taluka level. Census 2011 says that out of 14,58,545 population, 5,35,256 are youth in the state. Our reporter Mahesh Gadi with video journalist Omkar Farari for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.